Timasakbayan ni Lucano Radyo Drama, agdingdengag kami dito agyaman kami unay, kadagiti kakabsat-kabsat kenamin nga kailian iti asidig kenadayo, ananipay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Anak, imawag ni Papam, talaga adisididon nga agawid dito Pilipinas. Kasta ka di, mama? Di nasayaat. Nabayag mo ta na panawan nga trabaho ni Papa iji abroad. Ubingak pa idi na pan ijay, saan ka di, mama? Wen, anak, ubing ka pa idi. Naimbaglaangan ta nakaanos ni Papam iti lugar anapanan na. Hangam... Ngamaan niya, mama. Apay akasla saan kayo anaragsak nga agawid ni Papa dito Pilipinas? Saan ba't kat di akasta, anak? Siyempre, maragsak, anak. Ngamas daawak, apay akala at matikas jay a desisyon ni Papam. Kunana nga min kanyak, alapasan na pa iti 2 taon, sakbay nga ag-retire. Amano na bannog mo ton, mama? Kat mailiwan kan ka. Ay, sika talaga. Siyempre, kailiw na taadwaa, anak ko. Rumbong laong. Talaga nga agpauyo ak no si kalaang ti kailiw na, mama. Ala, urayan tangarod ti sa sangpet ni Papam. Mga nuinton umayabulan, agawidan dito ni Papam. Adakan, Carlos. Apay, adi mo imbagbaga nga itati pa nag-aawin mo. Siyempre, surprise Kaya't kayo sorpresahan ka ni Mika. Ay, sika talaga. Naasam ka iti surprise. Oh, kumusta ti biyahem? Medyo nabanugak nga ma. Okay lang. Ayan ni Mika. Aday di pagadalan. Ngamdandanin sumangpet. Ay na, maragsakan akta nag-aawid kan, Carlos. Alright, siyak. Talaga kaya't kuntag for good ito'y Pilipinas. Nabayag mo na panahon nga dayawak ititin na yung agina. Mailiwak. Unay kan kadayana. Nakarkaro akpay Uray ni Mika. Mailiw unayan kan ka. Sana balit adakan. Kat saan tayo nga agsisinapay? Talaga saan ang Diana? Sulnitan tayo na kiti panahon nga adayo tayo iti tunggal maysa. Kat awan ka diti panggap mamang pastrag kanya. Ha? Ay, awan nga paiso. Ay, sumra ka. Lalipatan ka mo na pinastrag. Umayabulan pa lang ti sangpetyo. Siyempre, kaya't kayo asorpresahan kan ni mamam. Kasladyak pa ila mamati asimangpet kan, papa. Sigod nga nga iti video call lang ti pagkitkitaan kan pagsarsaritaan ta. Ita, adda kayon iti sangwanak. Talaga nga na sinaganak da ito'y apanagawid ko, anak. Mailiwak una yun kada kayo kan ni mamam. Naimbaglaangan naragsak ka iti da ito'y nga isasangpet ko. Ahun gayam, nagustuhan ka diti pasarabok. Kutuan, thank you, papa. Agyaman nakta nagustuhan, anak. Siyempre, ngam tinapatag,
Adakan iti dan nami. Kat saan tayon ton nga agsisina, papa? Talaga anas daaw ti anak ta nakakita kan ka. Di na ninam na mga itati sa sangput mo. Ti amumi ngamin kat into no may abulan pa iti panagawid mo. Kas itinaibagakon. Diyakin pakpakaamo kada kayo nga agina. Ta talaga kayat kayo asorpresaan. Mas daawak ngamin at talaga. Di mo ko matagidaksan da ito asaludsod ko kan ka. Anya day tadayana. Anya ka di talaga ti rason. Apay akala at ti panagawid mo. Adda ka di napasamak iti trabahom. At ti malagip ko ngamin. Kasla duwapay atawan ti lepasam sakbay nga agawid ka di ti pagilian tayo. Apay, saan kayo ka di amaragsakan iti panagawid kon? Saan ba't nga iti kasjay? Mas daawak lang ngamin, Carlos. Saan kang agdanag? Ibagak mo't kada kayo kat no na napasamak iti trabaho. Basta awan ti sabali arason no apay akala ti panagawid ko. Siguro talaga ang magagara na kun makita kan makadinak ti patpat ng unay a pamilya. Sapay la ko mga rod, takas tang agpaiso. Ay, sapay la ko Carlos. Nakapasyar ka mat, apaw. Ada ngamin papaitad ni papa kada kayo ka ni Lola, Lolo. Ururayan na kayo ni papa ama panidji balay. Ngam di na kayo matla maurayan. Ay na, ado nga binti inasikaso may ijay talon. Narigat mo ta basta baybay anlatan nagiti trabahador. Iso ajak pa'y nakapasyar ijay ayan yaw. Lolo, Kahit kumusta mat ni papam, apaw. day tangarod ti kayat ko nga iyuman kada kayo, Lolo. Kadagiti nga mi naglabas nga aldaw. Kasla, saan ang makatal na ni Papa? Kasla ka na yun nga danaunag pampanunutan na. Anya kumangay ti pagparikutan na. At damat nandito'y Pilipinas. Kan adapay mat ti pwesto yung ijay tsindaan. Sa bagay, amano pampanunot no anyamanan a negosyo ti kayat da ngay patakder. Amangan nukas na nga agpaisaw, apaw. Kan amangan no maikaw ay ti kaadanan dito'y Pilipinas. Sapay la kumatakas tang agpay so, Lolo. Kaslad da ngamin sa baling agparparik na kanya. Tiimbaga na amin kada kami kan ni Mama, katlepasan na pa'y ti dua atawan, sakbay na agawid diti Pilipinas, kat saan ton nagsublipay. Nupay kasta, naragsakan kami kan ni Mama iti isasangpet ni Papa. Nangro na kanyak manang, gapu ta talaga a papas girlak, uray na bayag asaan mi anakaden na ni Papa. Ngam nadlaw ko nga da panagduado ni Mama, iti petat ay aawid ni Papa. Kadagiti naglabas na aldaw akaaddan ni Papa iti sidong mi, pasaray makitak akasla saan a makaidna, ken kasla adda na uneg a pampanunutan na. Agingga nga iti may sa nga aldaw,
Dayana. Diyak ang gagara ti amin. Patpatgan kayo iti anak ta. Saan nakapagbalinan atang No talaga apatpatgan na kami iti anak ta. Saan mo nga aramidan ti kalukwan nga inaramid mo? Nagpuskol ti rupa man nagpakita pa'y lang ka na kami iti anak ta. Dayana pang nga asim. Pakawanan na ko ma. Pagsaritaan ta daytoy iti nasayaat. Ada ka di pa'yrong mga pagsaritaan ta. Kasano nga ipudnom daytoy iti anak ta. Ita, ibaga mapagsaritaan ta daytoy iti nasayaat. Anya ti kayat mo mapasamak. Agtugawak ditoy, danggak amin a palawag mo. Kalpasan na, pakawanan ka, iti pananggulim mo kanyak. Iso nga ron adumaw daw atak iti pamakawan, Dayana. Ikarik, jakon ulitan tinaramit ko kabayatan ti kaandak iti balasiw taaw. Ikarik, Dayana. Pudno ka diti imbaga kanyak ni mama, papa. Mika, anak. Sungbatan nak, papa. Pudno ka diti imbaga kanyak ni mama. Pundo, anak. Ada nakarelasyon ko. Kabayatan ti kaadak iti sabali a pagilian. Anya? Ngamapay, papa. Apay ana aramid yu ti kasjay. Jak amo, anak. Jak mailawlawag. Ngamawan ti intensyon ko amang dadal iti pamilya tayo. Nakirelasyon kayo iti sabali a babae. Sa ita, awan intensyon nyo amang perdi iti pamilya tayo. Mamangagyo ka diti bagbagayo, papa. Mika, anak. Pakawanan lang. Nagtalag kami kada kayo, papa. Oray iti tagtagainap. Diyak pulos na panunot ang maaramid yu ti manggulib kan ni mama. Kan iti matrimonya ti kasaryo. Kunak na saan ang mapasamak iti pamilya tayo ti kasi ti mapaspasamak kadagiti daduma. Akalpasan nga agabrod ti may sa kadagiti naganak da. Kat maperdi mo ti pamilyada. Iso nga ron nga kidkidawak iti pamakawan kada kayo kan ni mamaam. Hinapuno na, nakonsensya ang anak ko. Iso pinutod kong ti relasyon mikat nagawid akong dito'y Pilipinas. Mababain unay ka na kayo, anak. Kunak no nagawid kayo dito'y. Takayat yung agdadan na tayon kada mama. Asaan tayon nga agsisina? Nga maadamot gayam sa bali a rason. No apay akala at di panagawid yo. Adamot gayam sa bali a rason, papa. Diyak lang pagarup. Ama aramid ni papa kada kami ti kasjay. Nabayag a panawon ti kaddanay ti balasiw tao. Kastamot kabayag a nagtalagkan kuana ni mama. Ti mi pulos na panunot. Akabaalan na nga aramidan ti manggulip kan ni mama. Kanayon kami nag-video call. Awan na pulos ti pamalpalatpatan mi agulguliban na matgaya man ni mama. Nagsakit a panunutan. Kasladyak makaangas iti daytoy anaamuak. Awanan ti inidolok nga amak. Namin pinsan anapukaw ti respeto kan kuana. Ngam amok. Mas nasaksakit kan ni mama tinamuan na. Sapay lako ma.
Takabaalan ni mama day ti apanubok ti biyang mi. Sapay lang kuma. Tamaornos tumat lang ti amin. Kat saan ama tuloy amarakrak ti pamilya mi. Anak, umay ka manganan. Agidan kan amangan mama. Madamdama akton anak. Sige, mangan kakit din. Tapno saan ka amaladaw iti klasem. Mama, manipod pinagtalaw yun ni Papa diti balay. Kanayon kayong mutan amalmalday. Kan pasaray saan kayo amang mangan. Kasanon og sakit kayo iti kastangar aramiden nyo. Anya ti kayat mo nga aramida kanak. Ti agpamarang nga okay laeng ti amin. Kalpasan ti panangipod no ti amam ti pananggulib na kanyak. Mama, Diyak amo no anya ti panunutek. No anya ti nagkurangak. Apay ana aramid ti amam ti kastoy. Siyak nga ta ti nagkurang iti relasyon mi. Mama, saan kayo ang nagkurang? Di mo timbaga ni Papa ang nasulisog laeng? Iso ang naaramid na ti kasjay? Dayta nga rod kat. Kunak no saan kami ang maipada ka nagiti na duma ang naging nadayong agasawa. Nga iti udi na kat nagsinada. Diyak mamati ang maaramid na ti makirelasyon iti sabali. Ngam napasamak mo't kaayam. Awan dumamin ka nagiti nagsina nga agasawa. Agpada tayo ti marikrik na mama. Uray siyak. Nasakit mo tinakam ko kan ni Papa. Pasensya kan anak ko. Diyak na protektaran day ti a pamilya. Ita, mapaspasaramon ti kastoy. Diyo pabasulan ti bagiyo mama. Amok nga inaramid yu ti amin para iti day ti a pamilya. No addaman nagbasol, day takat ni Papa. Iso adiyo kumapabasulan ti bagiyo. Kabailan tayo day to'y mama. Kabailan tayo. Iso a pinagtalaw na ni Papa iti balay mi. Kat jak mo no sa dino tinagkamangan ni Papa. Nasakit para kanyak tinapasamak iti pamilya mi manang. Namamok a nasaksakit para kan ni Mama. Gapo tadi na pulos ni Namnama. Akalpasan tinaunday a panawan. Kat maaramid ni Papa timanggulib kan kuana. Mariknak met tinakaro a panagbabawi ni Papa na mas rumingbaw kanyak ti asik iti inak. Nang runa tadyak amumanang, numaurnos tupay tinarakrakan a pamilyami. Kumusta kayon kan ni Mamam Apok? Aging ga ita.
Di pa'y maaklon ni mama tinapasama kadakwada kan ni papa, lolo. Diyak nga rod amo no sa dinon ti ayan ni papa. Ay, kinapudno na, Mika. Adan ni papam ijay balay. Ijay tinagkamangan na idi pinagtalaw ni mamam ijay pagtaengan yaw. Ha? Kasta ka di, lolo? Di na kam kumamot babalawan apok, no apay nga impalubos me nga agnaad ni papam ijay balay. Amok anadagsin tinagbasulan kada kayo ni papam. Nakana ti pa nagbabawi na. Awan ti tarta ni gagayan na no di ti pa nakaornos kumamot lang ti pamilyayaw. Kan ti pa nang pakawan nyo kan kuwana. Lolo? Amo, Mika, adan negosyo ni papam. Kahit isagsagana na dayjay para kada kayo kan ni mamam. Iso asapay lako maapok. Ta dumtang to ti aldaw, ama pakawan nyo matlaeng ti amam. Apay nga tanga umawawag manan ni papa. Istorbo iti pa nag-review. Sumbatak man langan. Hello, papa. Apay nga mawag kayo. Ay na, agyaman nakta sinong batang lang ti awag ko, anak. Apay, anyaya ti masapul yo. Mailiwak nga minan kan kami ka. Manoabulan mo na saan ka nakasarsarita. Dali mo namin sungsung-batan dagiti awak ko. Papa, amo yung siguro abisi akno kas di ajak sungsung-batan ti awag yo. Pasensya kan, anak. Amumot talaga kailiw kan. Amo yung ada kayo ti akin basol. No apay ang nagsisina tayo, papa. Aging ka di itakot kagoranak pa ilaan. Di na ka di pa'y napakawan, anak ko. Papa, amuyo ang nadagsun tinagbasulan nyo kada kami. Anya ti kayat yo, basta lipatan milatan ti amin, kat agsublin ti sigod alin nangan tayo. Anak. Saan siguro na mapasamak day ta, papa? Kat nasaya at mat, tawan kayon itidan nami. Gaputa bayat ang makitkita kayo. Nakarkaro ang gumay gayab-gab ti gurak kada kayo. Kagurgura kayo, papa. Jack amo no mapakawan kayong tupay. May salaang ti kayat ko mapasamak. Saan kayon akayat amakita pay iti oray kaanuman. Friend, anya di pa nagkunam? Dakosak ka di nga anak? Ha? Apa yan ay bagam ti kasta, friend? Aging nga ngamin ita. Saan ko pala ang anapakawan ti amak iti nagbasulan na kada kami? Mika, my friend, saan ka adakas nga anak? Gapulang iti dayta. Amok, dumtang tumot lang ti panawan, mapakawan mo ti amam. No saan man nga ita? Mapasamak tumot lang dayta. Agyaman nagtanda ka pang ibagbag akiti parikot ko, friend. Agsar din ka man. Siyak tirumbang nga agyaman, tanagtalik ka kanyak. Dilibak nga rod ka. No siyak dayta, ay jak lakit di kabailan ti kasta. Pasapol nga agbalinak anatibker para ka ni mama, friend. Adadagiti gundaway. Ano malagip ko tinapasamak iti pamilyami. Agsangsangit aklatan. Ngamjak ipakpakita ka ni mama. Tapno saanan amanayunan pa iti saam amariklik nana. Di kagdanag, friend. Basta kararak kay tinamarswa, asapay ko ma. Tadumtang tumot lang ti aldaw, mapakawan mo ti amam. Kat no may papanmat ka ni mamam.
Bayam nga iso ti agdesisyon, no kano ayot nagnati pamakawan na ni papam. Ngam amok, my friend, dumtang tumot lang day ta agundaway. Anak, agyaman ak tapinatgam tikid daw kung agkita ta ita. Ang mga no dati sa bali apagnam, ang mga no nakaistorbo ak anak. Papa, sa anak ang makisinarakan ka, no adda sa bali apagnak. Awan papa nakita papa. Kinapod no na. Naragsakak mo't ang makakita kada kayo. Kumusta kayon? Kuna ni Lolo amayat ka nun titaray tinegosyo yu Uwan anak, ket agyaman ak unay, tana parang ay ko timbangon ko ang negosyo. Kabayatan ti kaawan ko iti denayo kan ni mamam. Uwan gayam, kumusta ni mamam? Saan ka ding agsaksakit? Sapay la kumataka na yun anak haradkad. Nasayaat mo't ni mama papa. Kanayon ko apalagipan, adi na baybay antibagina. Mailiw ako na yun kada kayo anak. Amo Mika, talaga nalaos ti pa nagbabawik ka po itinaaramid ko kada kayo. Nangruna ginurad akmot na lolo kan lulam. Gapoy tinapasama kiti pamilya tayo. Ngamamok, deserve ko ti amin. Amoyo papa. Nabanugak mo't na namang gurgura kada kayo. Nabayag mo't tan apanawan aginura kayo. Jack amo ka ni mama. Noan niya ti marikrik na naging gaita. Mika, kaya't ka di asawan na ita, anapakawan nakon anak. Anyapay ko mapapa. Agyaman ako na Mika, anak. Nakilabanag para kanyak ti panang pakawan mon kanyak. Gapot ay patpatag ka unay-unay. Napalalo ti ragsak ko ita, Mika. Amom anak, imay manan ni papam dito balay. Kas iti sigud, imay manan dimawat iti pamakawan. Kasta ka di mama? Wan anak, ay tsak man amo, ngam iti pa nakakita ken kwa na itay. Kalpasan tinabayag a panawan. Kasla, riming baw ti panagayat ko kan kwa na. Maasya na kan kwa na. Nang rugi di nagsangit adimawat manen iti pamakawan kanyak. Mama? Kasla kayat ko napakawanan ti amam. Ngam iti sabali abangir. Adalatay ti panunot ko nurumbang apakawanek. Kan agtalekak manen kan kwa na. Panagkunam anak ko. Husto nga taday to'y amarikriknak. Kaya't asawan day ta mama. Nga addalat tapaset di ta puso yo. Akayat nan apakawanan ni papa. Ngamkas iti nakunayo. Kasla di yo pa'y lamaitad ti panagtalak yumanan kan kuana. Kasta talaga mama. Masapul amang rugi kayo manan. Kat no makita yo asinsir ni Papa iter aramidon na. Siguro, saan matadakas no pakawanan nyo ni Papa? Sika anak, napakawan mo ka din ni Papam. Idinagkita kami ka ni Papa. Inyat nagkunti pa makawan ko kan kwa na mama. Nagrigat ngamin. No kanayon latan agura ti marikriknak para kan kwa na. Jack ilibak mama.
Mailiwak mo't unayan kan ni Papa. Nabayag mata na napanunot ko na ita anak. Ngapkas la mabutengak manan nga agtalakan ko ana. No, kas pangarigan tapakawan ko ni Papam. Agbalin pa'y nga taan na saya at ti relasyon mi, anak. Mama, awan ti imposible. Diyo ko malapdan ti bagiyo ang mamakawan ka ni Papa. Kumararag tayo iti Diyos, Mama. Basta, adda aklaang dito'y ang nakasuporta kada kayo. Agyamanakan ka, anak. Nagasatak tanadaanak iti anak kakaskan ka. Agyamanak iti Diyos. Isu na laeng taadda pay la panagdwa-dwa iti panunot ti inak. Naglabas pay ti sumagmamanual daw, kanayon latta ti isasarong karni papakan ni Mama. Kat maragsakan akmet ang makakitkita, anaragsak apaspasang bayan ni Mama ti amak. Nasakit dagiti pasamak iti biagmi iti kalabas manang. Nang runa idinagsina dagiti dadakkel ko. Namita, maragsakan ang makakitkita. Naagsubsublin ti sigod a panagayatda iti tunggal maysa. Naglepas akmatan iti kolehyo ket adda natalged a trabaho. Isu na laeng tasaan nga iti lugar mi. Nam oray no kasta, awan ti pagdanagat. Taammo na addan ti amak amang taripato ken ni Mama, iti kaawan ko iti danada. Daytoy ti pakasaritaak manang. Tuy pagayam mo, nagdalan iti nadagsen a panubok ti pamilyayo iti kalabas. Nam iti udi na, nagbalin kayo matlaeng anaragsak. Makapabang arik na ti mamakawan. Uray na sakit ti lagip ti napalabas. Ngam daytoy ti kanayon at andaanam. Ti panangilintag iti nagbasulan, kat may sa atanda ti panangipatag iti pamilya, wenno iti tao ang nagbasulan. Amin abanag kat masolusyonan, babaan iti nasaya at apanagsasarita, tapno maisubli ti sigod alinnangan ti pamilya. Kat agyamanak, panay salbar matlaang ti dandani narakrak a pamilyayo. Agyaman ka iti Diyos pagayam ko, tapinatgan na ti kararad mo, asapay ko ma, tamaurnos matlaangan ti amin, itinagbaetan dagiti dadakkel mo. Kararad ko asapay ko ma, taagtultuluyan tinasaya at alin ng inyo, asang kapamilya. Nalpas na ito'y o kapitulo titi masakbayan. Kadagiti amin arigat ken panaglaban, maawatan tayo at ti masakbayan ket maragpat babaen iti pamati ken panagiptor. Agyaman kami iti panangyegyo. Ti masakbayan Ilocano Radio Drama. Kablaw agyaman kami unay kadagiti kakabsat-kabsat ken amin nga kailian iti asidig ken adayo anang ipa ay iti panangipateg. Ti Masakbayan. Umay kagar mo saron, Billy. Ang mga numala daw kay iti opisina. Nasapa pa'y matroda. Ay man niya ti maarmusar. Ada itlog kan bacon. Iso lang aminan tinabati iti ref. Mapanak to makitsenda inton madamdama. Kasta ka di? Oreg ka payak langin. Kasla nabsugak pa yung amin. Nagbasit to pa'y tikinan mo idirabi. Ang mga numabisinan kay ti trabahom. 10 o'clock pa iti break time nyo. Okay lang, Roda.
Ken masapol sumur ka masapay di office ita. Ado nga mi dagiti masapol alipas sa trabaho. Jak na iring pas dagi di kalman kat. Ang mga numatambakan ak tumanen. Nakarkaron to na marigatan ak. Kasta ka di. Wen, Roda. Ken tapno jak to nag-overtime manen. Makabandog mo ti kanayon niya overtime. O sige, sika nga ron ti makaam mo. Mabit lang nga ron ta itimplaan kay ti kapem. Agyaman ak bakit? Ay wen, ni Aisha. Naturog ka di manen? Naturog manan Sige nga Rod, tayo timplaan na ko ni ti kape. Tapno makapanak mo ta ni di office. Ne, nasapa ka man adim magas dito'y balay, anak ko. Mama, nakaluto kayo ka din ni Tarmusar. Wan, anak. Amumot amasapa nga agririing ni papam. Iso amasapa akmat nga glutluto iti armusar. Nagarmusar kayo ka din, Mama? Mangan kami pay laeng. Sika nga'y anak ko. Nagarmusar ka ka din. Nagkapeak lang di balay, Mama. Diyan kamin kaya tinluto ni Roda nga armusar. Anya ayatiin luto na anak ko. Ay, as usual. Bacon and egg, Mama. Makauman ti kanayo na frozen. Ne, saan na nasaya at dayta iti salon at anak ko? Day tangarod kat, Mama. Iso ang nagkapeak lang itay. Impambar ko na, anabsugak pa lang. Kaya't iso adin mag-asak dito balayo. Tama ki armusarak ko, Mama. Kastaya. Mabitla nga rod tayo bak ni papam. Agigiddan tayo amangan. Sige man nga rod, Mama. Kailiw ko mo ito nakalanglang amangan ni Papa. Mabitla nga rod tayo bak. Aday di garden nga agbasbasa iti dyaryo. Mabitla ang Billy. Ay, agyaman ak. Nabsugak, Mama. Nagadumot nga mintikinan mo, anak ko. Huwag nga Rod. Kasla din nakamot pinakanda asawa may ti ulos ti makatawan, Billy. Namiss ko kami ti kasta si Dayan, Papa. Perfect. Tinapakan kamatis. Kaya dapat uggot ti kamote. Day tabot ti paborito yung ni papam saan ka di. Iso nga min ati palutom ka ni Roda nga asawam. Huwag mas ngamin, anak. Amangan no di mo mat ibagbaga ti kayat mo si Daan ka ni Roda. Narigat sa mati agpanunot, Billy. Wan mat, anak. Papa, di na kami kaya ti kasta si Daan. Uray ibagak, di itong matlakay kayat na ti masurot. Iso ti iluto na. Iso adya ako nagtagtaga rin na daduma, tapnawan ti riri. Mapilin to pa iti kayat na natin. Iso aman manung agsida kami itinatang. Pasig a karne. Alas sige, no da kayat mo asidaan. Ibagam ta iso ti ilutok. Iyawid mun tulaangan. Agyaman ak, Mama. Mga not dati makuna ti manugang ta. No si kapala tagluto iti si Daan ni Billy. Ne, agyaman pa'y kumaa. Tasya kun ti mga ramid iti rumbang at trabahon na. Saan nga roda kayat di anak mo ti sidsidada? Wen, nga mamangan no pangrugyan ti riri dayta. Ang mga nukunan ti manugang mo ama, mas buhay ti anak ta. Nadakan ko ano anya ti panunutan na. Basta siyak, jak mabali na baybayan ti anak ta. Kakaiso ng anak ta, jakat maitodan ti kasapulan na. Ay, Felipa. Kunak tumat ngamin, adito'y da nga agnaed, ngam kayat na ti agsolo. Amo kakayat ni Billy ti agnaed dito'y, ngam ti asawa na ti madi. Iso atap na awan riri, nagtungpalan iti pagayatan ti asawa na. Di ka na saya at tap na amuta ti agbiag asolo da.
Saan da nakasanggir ka data, Filipa? Ngam ka si di anak ta. Saan anarwam itikas jay amakmakan? Ang mga nukumutong. Sana baybay anti asawa na mapasamak dayta. Isu mabalin ka di. San ka una makibibi ang kadakwada? Tamang ano pangrugyan dayta, tiriri. Billy, apay anala daw ka nagawid. Kunak no nag-overtime ka manan. Saan Roda? Imawag ngamin ni Mama Itay di office. Kunana dagasag kano'y di balay da niluto na pinakbet. Amo na ngamin na paboritok tinateng. Kasta ka di? Di pa ikat masayangan to'y linutok nga adobo. Apay kumamasayang ngay. Di isunti si Dam. Amog mo tadi mo kay tagsiday tinateng. Kaya't mo asawan, di ka agsida iti linutok. Imbagam ko mga roda nga dadagasam amasida tapno sana kun nagluto. Kasano Roda, kadjakmat ngamin among agluto gayam ni Mama. Alakit din, ipapudot mo day toy. Hindi kasta makapangantan. Excited ako na mga nitiin luto ni Mama. Namnudad duma, jak malikli ka na panunutan amamas boy ti asawa. Gapo takanayon nga agdependar iti inana. Adadag iti gundaway asaan amangan iti balay. Kunak namang mga nitirwar nam saan matgayam. Tadumaw daw as iti balay da tapno ijay amangan. No adanas ken amatariman iti balay, masapon pa'y nga alaen na ti opinyon ti inana. Kas, iti na minsan. Billy, ipatarimaan ta ko mati kusina. Kan gumatang ta ko may tinapimpinta sa paglutuan. Diyan ngay ada oven na. Kadwa na. Ang aguray ka, tapa umayak dito ni Mama. Tapno makita na niya tinasayat ang marami dito kusina. Nalaing ni Mama ket no may panggap iti kusina. Kanoray di bagbaga mapaglutuan. Amo ni Mama no anya timayat agatangan ta. Ha? Masapul ka di pa nga alaam ti opinyon ni Mama? Isturbuan pa'y laeng. Kabaalan tamat a desisyonan dayta. Roda, nalalaing ni Mama no may panggap iti kakastabanag. Di ka kadagdanag. Kan may isa. Kay kayat ni Mama no daytay masursurot ti singasing na. Sige, sikati makaam mo. No iso ti kunam, di iso ti masurot. Naimbagta nakapasyar kayo, Mama. Wan iha, tapi na umaynak ni Billy. Umay ko kano kitaan no anya tinasaya at nga aramiden diti kusina yo. Kasta ka di, Mama. Imbagakmat kan ko ana akabaalan min dayta. Ngam ipapilit namat nga umayo kano kitaan. Tada kayo ti agdesisyon. Amom batan di asawam. No mabalin, amin nga aramiden nakat iyo man napay kanyak. Ay sabagay, kasta na talaga. Uray may papan iti makan. Mama. Idi na minsan nga aldaw, di magas ije balay. Imay na inala ti balon na pangaldawan na kano ije opisina. Ha?
Ay, numabalin pati armusar kan pangrabi kat ipaluto na amin kanyak. Isumatlagayam adi na kaya ti agbalon iti damdamagak na agbalon iti kabigatan na. Kunana amangan tulangan iti kantin. Tagayam, nagpaluto kada kayo iti balon na. Suruam nga minalutwan dagiti kayat na asidaan Roda. Ikagkagumakmat mama. Talagan sa ati luto yu ti kayat na akanan. Ay, so pasensya kan. No kanayon ijay balay ti asawam, Roda. May kanon ni mama dito itay, Roda. Oh, anya kay timbaga na may papaniti ipaarami dito kusina. Ado di suggestions ni mama. Okay, Mat. Magustuak dagiti kayat na maaramid. Nasayat nga rin no kasta. O di ipaarami din tapno marugyanan ti kusina. Among Billy, awan mat problema iti kayat ni mama maaramid. Mabalin ka di ano maminsan? Bayam ko mamot asyak ti masurot no anya ti kayat ko ang maaramid diti balayta. Roda? Medyo mangrikrik na ak ngamin. Kaslawan kwenta nga asawam. Apay masapul pay lang nga iyuman mo kani mama amin na kayat mo ang mapasamak. Awan pay bukod mo desisyon. Kasla din nakikabkabilangan nga asawam. Ni, kunak man no okay kan katamin. No may papan kumamot ton iti pamilyata. Duata ko man nga agdesisyon. Kasla dyan amo kitay ka ni mama. Napan ka kano nagpaluto iti balon mo napan nagtrabaho? Damdamagak nagbalon ka. Kunam asaanan. Ngam napan ka man gayam nagpaluton ka ni mama. Kailiw ko ngamin na talaga tiluto ni mama. Iso apasensya kan, no aging gait ha. Talaga birok-birokak tiluto na. Ay, makabandog tagmalmal matrabaho. Nasapakan sa asimang putita ah. Apay, saan ka din magas iti balayo? Kunak no ijay kaamangan. Ni, apay mo takas tati sa Roda. Oh, saan ka di akay kayat mo tiluto ni mama? Di napan ka kumananganan ijay. Amok mo ta mapilpilitan ka laang amangmangan itilutlutwak. Anya ka matan, Roda. Saan ka kumamot takas Kaslakit din pagimunam ti inak. Hoy Billy, di ka agsao iti kasta. Sa anak amanal tap na pagimunak ket din ti inam. Apay nga niya kasta ti saom. Kayat ko la maamiris mo a pamilyado kan a tao, Billy. Laklakayan kan. Rumbang la maadaan ka kuman iti kabukbukudam a disposisyon. Saan akasta akayarigan na nakasanggir ka pay laang iti inam? Nalabas ka mat nagsasao, Roda. Awan mo tida kasi tararamida ka. Awan ngagpaiso. Ngam iba inanak kumamot ng asawam Anya laangan ti ko na anda mamakan papamngay. Nga awan serbit ng asawam. Taapay akanayon latan ang masapul nga amuam no anya ti kayat ti inam. Roda. Dayta ti kayat ko ang maamiris mo, Billy. Ikanak kumamot iti pakaibabainan kas asawam. Talaga adyak na lapdan tinagsao iti daydi akanito manang Emmy. Takayarigan na ngamin, anaurnungan akon iti anak eken iti barukong ko.
Kat tila ang panangyibkas ko iti asawak ti kakaiso na apamuspusan, tapno mabang aran ti riknak. Dinakmat ket di sinungat ti asawak idi manang. Ngam nariknak anasair ti riknana. Ngam uray no kasta, sa anak ang nagkidaw iti pasensya, takayat ko ket nga rod ang maikat ti kasjay nga ugali na. Makalawas siguro ang nagulimag ti lubong mi nga agasawa manipud idi, tadyak pulos na ngeg nga imbida na ti inana, ken kanayon adagiti lutok ti kanen ken balunen na. Agingga adimteng daytoy agundaway. Mommy, I'm sick. Ne, api ngay anak ko. Anyat na pasamak kan kangay. Rak mo, Mommy. Nan, dapadapan ka man. Ala, nagbara ka anak ko. Mommy. Mabit lang kapag tumaran ka ha. Nangatong amin tigurigor mo anak. Yes, Mommy. Ala, mabit lang arod ha. Mangalak iti tumaram nga agas. Sumbatan abili. Itay pa awagan ka. Ngam di mo matla sumbatanan. Sumbat ka na. Hello, Roda. Agyaman nakta sinong bata matla ang ti awag ko, Billy. Apay ang nagbayag ka ng sumbat aya. Pasensya kan. Ada ngamin iraras ko trabaho. Apay aya, bakit? Naggato ti gurigor ni Aisha. Ipan kon sa ni ospital. Anya? Ni, apay nga gurigor. Jack marudam mo. Pinagtumar kon iti agas. Ngam na nga tulat ti gurigor na. Ipan kon sa langan ni ospital. Tinasayat, Roda, pag tumaramanan. Ang mga nulag, natlaki lang dayta ako na day ti Tagalog. Billy. Pag tumaramanan, bakit? Sige nga, Rod. Ngam na saan lata bumabati gurigor na. Ipan kon iti ospital. Di inasayat. Urahin naklangan di tabalay. Tadwa tamang ipankan ko na ito ospital. O, sige nga, Rod. Talaga nga min amadanagan na tagkapsutan ti anak ta. Iso adara sa mga Rod ti agawid, Billy. Uso ngamin at talaga ita ti gurigor, Billy. Naira na siguro amay sa ti apukok kadagiti natamaan iti gurigor. Isumati ko nak, mama. Ngam madanagan ngamin ni Roda. Di mo matkit di mapabasol di asawam Siyempre, anak yu ti masaknan. Sa bagay matkit di mama. Mabit lang, mama, ha? Ni Roda to mawawag. Hello, Roda. Hello, Billy. Ayan mo ngay. Kunak man agawid kan tadwata amang hospital iti anak ta. Kuha kami ni Roda. Di magasakbid dito ayanda, mama. Tayin nyo man ko ti kasasaad ti anak ta. Anya? Unay kamutan. Itay pa nga urayan ka. Ngam inununang pa nga ikonsulta ka ni mama ti kasasaad ni Aisha. Roda, pangasim ko mata... Imagam ko mamasabol pa konsultaam ni mama. Tasaklatan din ang hospital ka ni Aisha. Makapasuron ka mat. Oh, anyat na pasabak, Billy. Pinutod ni Roda ti saritaan mi, mama. Anya, tinasayaat, agawid kan anak ko. Asikasuin nyo ti anak yo. Roda. Naimbag man, tasim maruno kamot lang dito ospital. Pasensya ka no saan kayo na naabutan ni Jibalay. Ninana siling tinangibaga nga imay kayo dito ospital. Kat naimbag laangan, tadi kan inuray. Tano saan?
Ang mga nudakdakas ang tinapasamak ka ni Aisha. Roda, Amom ka di, ana dengue ti anak ta. Kat no saan ko na ipanadagos ti ospital. Ang mga noan niya kanong tinapasamak kan kuana ko na ti doktor. Anya? Dahit hati agpaiso. Naimbaglakit din tadi kan inuray pay Billy. Naimbaglakit din. Roda, pasensyanak la ko man. Anya kamot ngaminan, Billy. Kunak manun alpasan ang nakapagsarita ta, may papaniti kinamamas boy mo. Namsaan ka na tagaya managbaliw. Roda, saan ka mamas boy? Ngam kaya rigam ti kasta. Gaputa amin abanag, yuman mo iti inam. Ultimo nagbasit abanag akabaalan tamot ngay pamuspusan. Masapul pa'y laayuman mo ka ni mamam. Anya kamutin, Billy. Laklakayan kan. Pamilyado kan kunakmanen. Ngam apay akasta kapaylaan. Pasensyanak la ko man, Roda. Di kag danag. Ta saan na maulit pa'y? Siguradom laang. Katagyaman ka. Tanasigod ti panakadengge ni Aisha. Tanoan na napasamak iti anak ta. Gapoy ti panagpauray mo kanyak. Talaga di ka ko mamapakawan. Isa pangaasim ta maudi kumanda ito'y Billy. Pangaasim ko ma. Naimbaglaangen tauray kaskasano, nalapdak ti bagik. Kastamatan anatipid ko ti timak ko, kabayatan ti kaadami ija ospital. Ti pagsayatan namanang, daydin tinaudi a panagrekyarmi, maipapan iti jak kayat na ugali ni Billy nga asawak. Kinasaritak matlaan ti katugangak, kat nagkidawak iti dispensa, no apay akasjay adildilawak ti panangiyuman kankwana ni Billy iti amin, kat naawatan nakmet. Manipod nga rudi din manang, nagbali na kon anawaya nga agdesisyon para iti pamilyami. Gaputain talakan kanyak ni Billy ti amin. At dadagiti gondaway akasarita na latamot ni mama. Namsaan na nakasidi, ama makakaadda ani mama ti pagdesisyonan na. Iso ama kunak, ana uli makakmatan. Daytoy ti pakasaritaak manang. Tuy pagayam mo. Kadawyan apakaigapuan ti panagriri dagiti agasawa, kat ti panakibiyang dagiti naganak. Ngam sabali ti kaso yung agasawa. Tasaan kumat ama ibaga, ama kibibiyang ti ina ti asawam. Gapu ti asawam mismo, ti mangibibiyang iti inana iti biagyo. Ti pagsayaatan na laang pagayam ko, man nakaawat ti katugangam. Kat nakaamiris met ti asawam, iso ana urnos met laang ti sitwasyon nyo.
Kararag ko amataginayon tinaulimak kan naurnos nga estado yo nga agasawa. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo.